ekiri kukurataho aha Tayari West. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tukusima mahanji wigurunesi tukusima kandi tukwebaza mukamarahanga iwe otugabira amagara iwe rugaba oturiso tunywesa iwe tuiha ombafu ababafire okabasa katugaruza amagara tukabasa kubomba hurire nkaburijo ndi mama Yahya Masko mwine Karuza ari kwereza aha Tayari West TV yawe irakari yawe irakari ya buri yomwe kandi irakari twena aho tukubasa kwereza buri rakatano na dawa program kugira ngo base kumanya ya ekiri kufa umusilamu ekiri kufa omwihanga ekiri kufa umucanga cyawe na namunonga nabasheka abahangu abakuba abari kwereza kandi umurimo rwitoro runyakitara ora hano omu Western Uganda. She's right in Samba naza kuba natutwara omunshonga yo kwetisa abantu bwiri izuba tibakenda kwesasiza mukama ruhanga eshobezi bakozira inshobezi tukora abinji twena ni warigamba kanwa kagamba na ni uri guhurikiriza ningo uri kutureba kinesho bituri y'abashobya buri kanya kona nitushobya intumwe ya shembireyo umuntu mwazona ezawa omukika cha Ismaili eba kweta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekajanti twena turi abashobya kullu ibn adam khatwa kullu ibn adam khatwa buri mwana Adamu wena buri wazibwo mukazi n'umushinja wena n'umushobya so tugira ngo omuntu bw'izoba nitwetenga tumanye okwetisa niki ahabwa cyo umuntu ashimye kuba nayetisa niki ekiri omukwetisa nibushoshore kiki obwo muntu ayino kuraba muyana ina mukama ruhanga base kuro kwetisa kweye okumushaba kwe okumushaba kusasibwa notegwa gukora buntu ki obushoshore kindi bwo buhobo yino ukora nibihe bintu byo yino kuba nokwa ebe byona nitwenda Sheikh Elizoba abase bitutwaramo tubase kumanya ibyo mukatebe basa kwetegereza obase kwegomanya bwacyo turanosha beshara mukama ruhanga atari kugarukamo obase kumanya bwacyo mukama niki cyo kwitenga akora kugira ngo niwe shari yawe base kwakira wa mukama ruhanga Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngumire sebo twakusomera ugaha mbeho za Tayari West sebo amazina n'uramutse n'abantu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yawmiddin amma ba'd. Okubanza nimbanza nokusima Allah subhanahu wa ta'ala nkagaruraho okusaba entuma ya ye Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obusinje bubariwe ninsaba Allah subhanahu wa ta'ala bona bakurasire Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kandi bakamukurata abiyakozire Allah subhanahu wa ta'ala bena basasira. Ekigambo cyo kwetisa n'ekigambo kikuru nka mukuru wa programu kuya kigambaho n'ekintu kikuru munonga buri muntu wena asemerere kwetisa angengeri tukuza kukikuba tukireba. Allah subhanahu wa ta'ala na gambo mu Qur'an bada billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah na tweta twena ngwi mwabikiriza abikirize entuma yanje Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tubu ila Allah mwetisize mukama wanyu asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum
tokamanya Allah subhanahu wa ta'ala nabasa kubasasira ebibyanyu ebimukora butosha wa yadkhilukum jannati akabatasa ejjana tajri min tahtiha al-anhar ekulukutira ahansi hayo emijera ya buli muringo obwoki amate na buli kimwe kyona nabwekyo waba otesize Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byona noba wabiferwa nitusemere kubana tumwetisiza tukore ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ebyakwenda Allah subhanahu wa ta'ala ayongera agira watubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun mwetisize mukama ruhanga mwena abikiriza la'allakum tuflihun Allah subhanahu wa ta'ala abone kubahereza ebimukwenda Allah subhanahu wa ta'ala abone kubasasira Allah subhanahu wa ta'ala abone kuhindura emico yanyu Allah naam no manisa ngu kori kwetisa Allah subhanahu wa ta'ala naraganisa ngu kori kwetisa Allah na hine bintu byari kwereza okushaba cyonko kwetisa aywa na bahereza jana konka kandi kori kwetisa kori kushaba kusasibwa ko kushaba mukama ruhanga nibo bwari kwereza ebyo byori kwenda wasaba Allah subhanahu wa ta'ala ukamwetisiza ukamanyangu ruhango wakuhangira aryomwe ukamanyangu ruhango wakuhangire niwe asemere kuhindura embera yawe yorimu yaba ninungi yaba nimbi Allah subhanahu wa ta'ala nahindura embera yawe waba otinde murumo osanga watungo murumo waba oriyo muhingi osanga ebyo kuhinga byayira waba nko kutwiza kubireba Allah subhanahu wa ta'ala ngeri yahindurirem ba nabiba ababandize tutakahikira nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ntuza kuba ntukireba Allah subhanahu wa ta'ala yongera agira وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ omuntu atakwenda kwetiisa otakusaba mukama ruhanga otakwenda kumwetiisa bokuba noreba omirimo etukukola butoosa tuyine ebintu bingi ebitukusobya omumisho ga Allah subhanahu wa ta'ala amisho gitu nigareba eki Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda ngu turebe konko osanga amiso gakizaho wakireba amatugitu nigahurura ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ebiyatuzibire kuhurura usanga wabihurura byakunurura wagumiza muri kuhurura konka okukimanya ngo Allah subhanahu wa ta'ala akabikuzibira hati buri kanya kona omwikiriza wena asemerere kuba nayetisiza mukama subhanahu wa ta'ala abo kuba no mukutambura konka tuyine ebinyamishwa nari obukoko nari ebitukugenda ntusobeza ebyo tukugenda ntuyita mu muhanda ate byona ne bintu bya Allah subhanahu ebyatiro munsi ati notekwa kuguma n'omwetisiza Allah subhanahu wa ta'ala abina kusasira wa qala ta'ala aidan inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah subhanahu wa ta'ala na yongera agira nguwe nayenda mnonga abantu abakumwetisiza kandi nayenda abantu abakweyeza emitima yabo omuntu akabayezira omutima gweye akareka kuba muryarya ari batahibe na nebindi ugahura umutima urije weno shashanukiro tari mu kugira ngo nohora kantu abagana baketa kasajja uyina kasajja mutima uyina kashisha mutima karyaho akakungu karyaho mutifuba cyawe nohura no iniritima bayo imitima ari batahi bawe ohura hariho mushijo obangambire we kubabe bamujyango waze kusarare ajata ati katonda ruhanga takuza kubuza abantu wajetegeza ati kati nange ndi mwabo nanye ndiyo mu ruhanga baza kubuzibwa ataki no enda ruhanga wabuzo konkano bano yitachi abo kuba katu zabebembezi bitu ababa butosha president yarabye kiragiro ate kimutachikora nkoko ungagana enda kuri nkoko tuko nkoko yuwa bitwabire turi mu lockdown
abo kuba president aine bintu byagizire ngo mutaka atambure kiro mutaka atambure mishana aba boda boda mutaka utakajigenderaho no muntu ebyo byona bikabiriyo mu lockdown konke wagira ngo nyowe niza kukikora ndebe kinda cyarankore ekigarukaho niki no kwata bakakuteka mu kihobe hati na Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo nyowe ndio bakuza kugamba nabo o bakuza kugamba na Allah nari anabakuza kugamba na ruhanga nkibanyi kimanyisa ngebyo kugamba tukubyetereza hatu waja mutwena tushabe mukama ruhanga atusasiri behe nabajiko bakagikorera ba ibibuzo nkebyo kalko nkebyo nitubigambirira nguhina babigambire bakafakare aba bagambire bigambo nkebyo hazibone baso kutabigamba konga kandi bikorwa byawe bibeni bigamba katubanze turebe ntumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ekyakugamba ahakwetisa nagira ngo ya ayuhan nas imwe abantu mwena abunatumiremu tubu ila Allah mwetisize mukama fa inni atubu ila Allah fi yawmi 100 marra abakuwanyowe ninyetisa omisoga Allah subhanahu wa ta'ala burizoba emirundi ejikurengo murigana kwarabe entumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yetisa emirundi kukiro murigana hati we kandi tureba aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala kuyabire nagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagirango innaka la ala khulqin azim mazimiwe Muhammad entuma yanje oriyambantu abenjesho umbantu abariyo munsi abakukirengesho ugakwarabe nabi Muhammad akamugamba hongu ni wakukirengesho mbantu bone kandi nayitisho misoge emirundi ekukiro murigana kandi itwe kabire nitwe tukira kwetiso misoga Allah subhanahu wa ta'ala aho kubitwe titwine aya yona nari hadithi yona ekugamba ngo abantu banje bahikirire bareke bakore bakwenda naam nichikuno nanga chef naam nikiyamba ki okushaba kwetisa nikiyamba cyo kusaba kwetisa Allah subhanahu wa ta'ala nagira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagira hadith at-taibu habibullah nchikuyamba okuba omunywani wa ruhanga waguma no yetisa abokuba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagira ngo at-taibu habibullah omuntu yaba na yetiso misoga Allah subhanahu wa ta'ala na bari munywani wa ruhanga wa taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu kandi omuntu yayetisa ansho yakora ibicumuru kama la dhanba lahu Allah na mwihawe enshobyeje yakora abantu taragikoziri icyo kureberaho kandi ekintu kikukira kuba ekiri cyangu hati nko kwita omuntu abo kuba icyo ruhanga akakizibira konko omuntu nabasa kwita omuntu akazomiso ga Allah subhanahu wa ta'ala akamanya ngo icyo kinakora n'ekintu cyangu miso ga Allah subhanahu wa ta'ala akamwetisiza akagira ngo tindigarukira kukikora hati yamwetisiza Allah subhanahu wa ta'ala namusasira abantu tarakikoziri naam nibaha abine akiri ndakijana kagenda nibaha abashemerire kwetisa abutukujya ngo ogu niba bogubara umuntu uzgiyo hari umuntebe umuntu hari umuntu ukora munatureba nabasa kuba najate abo kwetisa betisa nyewe tibiri mebi buri muntu wena ruhango wiyakozira akamuteko munsi kureka wabokiri yo mwerere abo kuba mwana muto wena abatine nshobiyone yakora waruhanga taine chakusubiza ruhanga hato mwana wa mezi ashatu ana umwaka ogwe nabatine nshobiyone yakozire no miso garuhanga no miso gabaziri abo kuba nabata atine chakumanya konko muntu we no kuruga myaka 18 nangwa kandi omudini yitu y'Obusiramu negamba kuruga myaka 15 konka government yo negira imyaka 18 umuntu ni waba ari machua konka kandi omudini yitu negira ngo omwana wena yahise myaka 10 okuruga myaka 15
naba nateekwa kuba ayina ebyakukora ebitakusemeza ruhanga yes ogwo omuntu we ogwo niwe muntu weena asemerere kwetiiza oyo aba oli omukazi yaba oli omusiiza okay buli omwe weena ayine kuba nayetiisa mu maaso ga Allah tureeba aha tayari west berekana ngo ekyo kwetiisa tuwakirekirana abokubaha n'orugamba olwa buli omwe weena olwayina kuba nakora nitwenda tuze aha obushonshoreke obw'omuntu ayina okurabamu okwetiisa kugira ngu kwakuba yine enshobe eyi wakozire muntu wa mukama otakayeho amasiko ukagira tuhona nyowe kikibe kinakozire hona nyowe mukama rwanga nabasa kunsasira hona nyowe nanye wanakiri bati hona nanye ruhanga nasasa nitwenda tureba obushonshoreke nibuha obw'omuntu ashime abakubasa kurabamu obo niwe ori nkuwayehuira amasiko obwokubasa kora ninge byokubasa kutandikana nabyo wakabasa kubumba ntungu ko kusaba eshara yawe tokamanya mukama ruhanga nabasa kujakira konka ninyena kubizuza nti mufti wa Uganda inshallah omukwa mukaga naza kuija omu Western Uganda nakukira munongo mune ankore kigezi naza kuba narambura districts z'emitano muri ankore kigezi ari kugezaho kureba district kaza kuba ari ikora nomanya bahisemo nabakarura kaboneka zagaruka mabiri na mushanju aho baza kuba ni barenewinga obwa district kazi shimpo sono waza kwikanga muntu we district kazi batakurenewinga oyino kwefaho oyino kwerwanaho so najya kurambura kandi haseje ngora nayo ni nungi umwemebezi okurambura karabo mbantu nekintu kikuru munawo obwira hondebere president Museveni narambura buri district nawe habe narambura buri district mwenu noshana mufti na wali munaza biteka mengito kurebekana ngo yabasa kwija kurambura districts eza ngore kigezi ninjakara gaho po wazimwe bunyorotoro sha Allah ko mukwa mushanjokwe icyo kintu mutegereze abantu biki murebekane kandi mwamwakira w'inshonga n'umwebembezi w'Obusiramu kandi nitumanya ngo byakushakira Obusiramu nibiru munonga na munonga umbwiro obumpaha Obusiramu buri development yamusinde nwana tayari Western kuhereza kugira ngo base kumanya nibiha ebikufa omu districts ya obuhwiraho tuize nitubatera mutoke nitubereka shima okwebene kwa fundraising ya administration bo na keji kanungu okuba koze fundraising yishomero ishomero babeni bombeka dormitory y'abana babiki ati bari muri baza maternity ward irwaru ryaba ryo kuzarisa ritiri kushorora ebe birwata basiramu bituri ikora tibishorora dini isingiro turimo nitombeka irwaro ry'inanka ry'abantu ahari isingiro ruhimbaho paho na kantunga maha district muzigito gwa district hariho irwaro alhamdulillah waza nanketi kirijime kabare yirwaro nakazo wa muhe MP wanje mcharo gwe pakoze chamani muri kazo district aho paho nakoze chamani irwaro hariho health center Obusiramu y'ubwatandikireho ezo health center ziri founded by Muslims amataka go Obusiramu ni wotari Musiramu obaseganyurwa amataka go Obusiramu nico kitukwehanangiza kutekaho za health center amashomero za nayikondo ezo zone ziturimo nitombeka tutukombekera dini nitombekera abantu so kugira ngo ni n'abatari Basiramu mubase kugira ngo Basiramu hineke tubasago bamu umbataka gabo go Obusiramu kugira ngo nyece muntu yakwata hitaka ryo Obusiramu ni wojyo tireka hitaka niritugasira twe wacetegereza bo kuba hitaka ni rya Uganda hitaka ni rya Uganda konka twenda tubase kuganyurwamo n'ubutwa kuba ngo n'Abasiramu bakwa bakitandikira so ebyo byona biri muri byisha mu Western Uganda kandi bindi byatandikira ibindi muri ingamba omurimbara alhamdulillah turimo ntombeka moro aha nkejeje ryo bwakaze hwire hati turiya moro ibari muri bombeka ha amzigito gwa Abubakari kandi n'amashumiro gitu nigakora alhamdulillah ebyo byona nibikurikibwaho tayari West ngo buri program ya dawa noho kubasa kumanya ekikufa omucyanga cyawe chef tukwija tukubika muheru ndakire kije katambura naam obushonshoreke obwo muntu ari kubasa
kurabamu shurutu z'omuntu ari kubasa kukora kugira ngo ishara yeye mukama base kujakira hina abantu abayihwira amasuku akakora ki. Barakallahu fikum. Hati nkokutwahiza kuchimanya ngu entuma ya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagira ngu kullu bani adam khata wa khayru khata'uhum at-tawwabin au at-tawwabun. Ngu abantu bona n'abasobya n'abakuchira kuba murungi ni wakumanya enshobiye aketiisa mu miso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Hati okwetiisa kwine shurut nari obuwayeta obuki obusonsorechi akakubanza annadam annadam ala iktirafi dhambi. Yes. Okwezusya aha nshobye eyiwakora annadam okwezusya aha nshobye eyiwakora. Kala sallallahu alayhi wasallam awokubentuma ya ruhanga akagira ngu annadam tauba okwezusya nobori wazo miso ga Allah subhanahu wa ta'ala okayetera omukifuba kagira ngu ekinakore kyencho miso ga Allah ekyo noba wazo mtauba. Rawahu Ahmad wa gairihi. Ekyakabiri taruku dhunubi au taruku dhambi okureka enshobiyeyo eyogumano eyokora. Yes. Bwanyuma yo kwezusya kandi okareka kugikora okagira ngo tinkigarukira kukora eki omiso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nekyakabiri. Ekyakasatu al azmi ala an adami al auda li fi'li marratan ukhra. Okukakasa ngo tokigarukira kukora enshobyejo omurundi gwa kabiri tokigaruka kugikora. الرابعة إشاكنا الإرجاع الحقوق المتربط أو المأخوذ okugarrayo ekintu ky'omuntu ekiwatwire kyaba kiri ky'omuntu yaba okamyaga hwitaka okarigarrayo yaba akakora sente wayanga kuzimushashura ukatwara sente z'omuntu okamubwira ngo nsasire sente nkabanzitwire okampora miliyoni emwe konkati nagireta nayitisha omiso ga Allah tinkigaruka kukikora. Shekhaho abantu bingi bine sente z'abafu abantu barimo batambura sente z'abafu umufuka asiga yambisa sente ninga kamuhereza sente ninga akahine okuyana kire kuba bari korenga no bintu bye sente wallahi kuyahereze kufa akafumu atakoze cyama akafumu accident abantu binjino bafumu accident wallahi libabuza harufu ngo hine umufu wari kubanja akabasa abantu bona bakahuna make ahona kuba kungamba ni kubundaziyo abantu muri tutambura mu sente z'abafu. Hata ekyo nekintu kibi munonga omuntu abokuba abantu abakukiro gwingi yafa nabayine abakuza abakutwara ebintu bye nka Qur'ani kwegamba oburagwa bweye hati iwe kyosemerere kora omuntu yafa nozo mbantu be nti nanka abire nambanza miliyoni waji bahereza noba wasasura ibanza ly'omuntu ogwo konka wagira ngo kasita yafa noho kuza kumbanza n'endagaano tariho twariho kukimanya nate kintu noza kumusasura kiro ky'emperu aha kiro ky'emperu otakagire mujana nari utakagira ahantu hona uriyabanza kusasura ibanza eryo kandi mu misho ga Allah subhanahu wa ta'ala turiyaba ntwetenga Allah kutwongera konka turiyaba tutakwenda kandi obutwiza nabo kandi babwiheho konka Allah subhanahu wa ta'ala korizo mu misho geye oyinaba abakubanza niwo kuza kubanza kushashura koriheza kubashashura ekiri basigireho Allah ni yakwiza kuteka minzani akagira ngo hati wasemererwe kuzomujana nari yakuzomururo hati icyo umuntu osemererwe kora no kusasura amabanza g'abantu okwetisa okasasura amabanza g'abantu ibanza wabo utakuribasa
nali ekintu kyona kyaba kiri omuntu ekiwakozire omuntu otakubaasa kukigarrayo nozayo n'omusaba okusaasibwa nozayo mu miisho ge omusaba kusaasibwa nakusaba kusaasibwa abokuba nkombeka hitaka lyawe amaka ganje niho gali kunka ninkusaba onsaasire abokuba hati ndi omu bwire bw'okufa tinkibasagaruka kwombeka hati omuntu kwakusaasira noba wayera omu miiso ga Allah subhanahu wa ta'ala konka yaba atakusaasire nkiba nkimanyisa ngu olyamusasula omu miiso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekitakwenda ng'omuntu weena agire ngu nyowe ndyamusasulira omu miiso ga Allah subhanahu wa ta'ala olwokuba tuliba turi omu miiso ga Allah subhanahu wa ta'ala tulyaba turi omukwetenga Allah subhanahu wa ta'ala kutuheereza kunka tulyaba tutari kandi omu kugira ngu kandi banyiheho ebintu byanje babitware ebisiibo byanje esala zanje zinkusaara emirimo yanje yinkore emirungi sadaka naki byona olyaba oliyo nobyetenga kondi olyaba otakwetenga kandi bibe nibirugo omu miisho gawe nabwekyo omuntu asemereire kwetiisa wa Allah subhanahu wa ta'ala akagarrayo ibanza ery'omuntu akumubanza nari ekintu kyona ekiyayihira muntu atakayikire mu miisho ga Allah subhanahu wa ta'ala nibwo obukuru bw'okwetiisa okwe so nitubuuza tuli kwirira muheru nanka emigasho ery'omu kwetiisa omuntu nabaasa kutungamu migasho ki emigasho ni mingi omuntu yayetiisa omu miisho ga Allah omugasho okubanza tamuhu anka adhunubi wayetiisa omu miisho ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah nakusanguraho ezambi eryo ly'okuba okozire nali ekintu ekyokuba okozire kiri kibi nabagira ngu omuntu yiita omuntu aketiisiza Allah subhanahu wa ta'ala akagira ngu tindigarukira kukikora Allah subhanahu wa ta'ala namusaasira abe nk'otarakikozire hati ekyo nekyo kikubanza ka sallallahu alayhi wa sallam owekitiinisa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nagira ngu attaibu min adhambi kaman la dhamba lahu omuntu yayetiisa kintu kyona naba nk'atarakikozire rawahu ibn Majah hadith eri omu kitabo kya ibn Majah Allah n'omusaasizi muno kugira ngu iwaho ori kukorera ekibi okareba ukahura kyakushinja omutima ukahura wagiramu omugana nakyeta okunyorwa ukahura nohura nikikunyigisiriza ni okagira oti kanshabe mukama ansaasire okaza omukashonda omuzigiti ninga okimukanya ekiro okaja okanaaba okagira oti kambanze kushaba mukama okandika omwirima okashaba mukama Ruhanga Allah nakusanguraho ekibi obe nk'otarakikozire nekintu kikuru munonga ensonga ya kabiri tubadilu sayiati ila hasanati Allah subhanahu wa ta'ala nakuhinduriramu ekibi ekiwakozire akuherezemu ekirungi leba obukulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu owakozire ekibi okashambana okiiba okiita Allah akuhindurire ekyo ekibi ekiwakozire abokuba wakyetiisa Allah akikuhinduriremu obe nk'owakozire ekirungi obujulizi ntubwihaha Allah subhanahu wa ta'ala nagira illa man taaba wa amana wa amila saliha faulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanati kureka abantu abakwetiisa bakakora emirimo emirungi bakamanya ngu Allah subhanahu wa ta'ala niwe yabatiira omu nsi faulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanati Allah nahinduramu ebibyo ebibakozire abihindure ebirungi wakana Allahu ghafuran rahima Allah subhanahu wa ta'ala n'omusaasizi surati al-Furqan ensonga ya kashatu sababu fil hayati al-mutma'inna wayetiisa Allah subhanahu wa ta'ala nakuha amagara marungi omunsi wasaatu rizqi kandi akwongera omu byenfuna byawe wakuwatu jismi kandi Allah subhanahu wa ta'ala akuhereza amaani akuhereza amagara marungi ila ajali musamma akuhereza ebintu birungi okuyisa obwire obw'okuza ku rugo munsi kala ta'ala Allah nagira
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبرنا غامبرا انتم ينا بنوح عليه السلام أكم مجرى غامبرا بانتم فقلت استغفروا ربكم abantu ba Nuhu bahereze kushobya bakanyiza Nuha bakakora ebibi byona still ruhanga kaguma atireho rwiji rumwe rucyayigwiri ro kugira ngo Nuhu nunga Nuha abasegambira abantu be fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara kugira ngo Allah kubayango n'umusasizi akagumarekireho rwigiro kugira ngo no byone bakoze myaka 15 abo kubanusha akabashomesa emyaka 10 oyihiruma ku myaka akangare myaka 10 omusi yamare myaka 95 arikora daho aywa konka baguma baremire barikora inshobi ruhanga yabagira ibo bagambire bakushamu kwesasiza bakabasa kwetisa bakabasa kwetera mu kifuba inakana gafara mazima Allah no musasiza yurisiru sama alaykum dirara naiza kubagweseze enzura eyobusinge takuza koma kwasasa naiza kubagweseze enzura eyobusinge etariye yihunge yo kumarento kina kuitaba enzura yobusinge noreba hati echanda nchitera obundi nchitera batayibito abo tetisa yes konka wayetisiza Allah subhanahu wa ta'ala na yangu yurisiru sama alaykum midrara na iza kubagweseza enzura yobusinge wayumudidukum bi amwal taiza kutakwiza komari yejo naza kubasindikira kubahereza esente mwana kana kibo cyatushomesa shwada ariyo aya mwana kajati Allah genda kuba we mididi omudidi ncho nchirugo muri yeki no reba endimizi Allah nazaba he mididi yesente na iza kubasindikire sente nyingi abo kwa mudidi nchimanyisa ngo esente nziza kwizo mbwingi ato muntu no basa kuri aho uri kufobuoro konko bworo bwawe ni bwiza abo butetisa abo butashaba mu kamaruhanga abo butasaba mu kamaruhanga konka wasaba mu kamaruhanga Allah subhanahu wa ta'ala na iguraho na kwigurura imihando yo kutunga sheka ya kanshon ebinte bishatu byona bijyomo ayeti Allah yari munagamba ejo kubanza innahu kana gafara washaba mukama ruhanga Allah rimuna kwereza masiku Allah rimuna kwa hopes Allah kuwasubi Allah nakwereza masiku kugira ngo umanye ngo mukama ruhanga ategerizo rwigiro cyariho obatawuba ezinde nyigizona nizibasa kubazikingire konga wayiguro wijoro okarutahamu oruru mukama yakusigira hakaboro tatakasibire noro kugira ngo usindika otahirema watahamu hona yindi yone neza kwigura nkaki eyo kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala naza kwereza ejura eyihorere ejura eyo businje ejura eyo bugwaje ejura eyo kweza ejura erarete obusinjo makagawe erarete obusinje kije nemigisha omumakaгаwe omukazuka wakori muno pandisa nibajya ngo mizigejura nago mugisha byugo washaba mukamaruhango kumusasa tigo mugisha ahariwe cyakoresha bikalo takwenda kushaba mukamukusasa konga takuzakomaho ngo mukama naza kwereza mididi wayumudidukum bi amwal wajetegereza nuza kusanga opangisa waburugamu Allah naza kwiha hankoko akuteka hanti akuteka hamasyo akuteka magana na magana genti Allah naza kwiha we iwo mupangisa oyekanga umwana wawe nashoma kandi uri wo kupangisa habana be yibari makushoma ejo ni kitari kumanyisa yagamba wayamudidukum bi amwali Allah naza kubahereza esente mubase kushomesa abana banyu ni mubase kwika aharive yo kujya mwana okibano ha speech mwana jati land road mwakana enda kubinga mama ninga tata bugu jatuka tutakashashurire konga sente mukazi muzee yakazisha shurire how do you feel ori mukatebe ahashahejo ni woha
ekyo nicyo kimukama ruhanga ari kugamba sheikh nitwende ecyakane wabanin akherezana n'abana abantu nibazahanda abaraguzi abashahuba benanka bashiriki bakurunda abana konka Allah nakugira ngo wayitisa naza khereza inzura nungi akhereze sente akherezana n'abana hati waba noronda ruzaro reka kururondero mbafumu ruzaro girondere aha Allah subhanahu wa ta'ala yetisize Allah wabanin naiza Allah naza abana nimiza kuzara wayaj'al lakum jannat naza kubahereza amatungo omumatungo harimo ebihingwa omumatungo harimo ente omumatungo harimo embuzi wayaj'al lakum anhar banza simbi honko muziri kandi ko mushomesa ajenshonga ni inkuru na mununge minyeto rya herwa na yitingo ogishobororere sheikhi abana bari herwa hampaha bari mu gokushwego nabajya bashije babusi na nabasigazi bariho nabo ni bagira ngo bari mu gokushwego ngabiki bababurire waje tegereza bari aho nibenda abana babine ejo umuryo gumushororongo ni mukuru munonga iwe ni muno tureba tayari west aha rwakatanu umubwiro bumbaha ngo abana Allah naza kwereza abana waheza kumushaba kabasa kwetisa Allah yatandika ari kujya ntufakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara tushabuko twetise tushabe mukamo kusasibwa enshobese tukozire nizo ziri kuretera ukusanga ngo toyine bana enshobizo ebicumuro byokora nizo zikureta omushana ebintu byona bikoma nibyo biri kuretire embera kushanga ngo abashija baguzire nizo tukuretire embera kushanga ngo abakazi baguzire konga wahiza kushaba mukama ukabasa kumwetisiza hona kandi noza kwekanga no kolaki noza kwekanga ori kubasa kutunga amaka ukatunga bana ukabasa kutera konga cyo waba tachikozire musiramu noza kwekanga abana otine wachetegereza so rebekana ngu noyetisa rebekana ngo nobasa kushaba mukama abase kwetisa sheka echo nicho cyari munagezaho kuna hari yinde inshonge yakata inshonge yakana at-tauba tathiru qalbu ta'ib hari mushorongo gwenyini jannati wayaj'al lakum jannati wayaj'al lakum anhara Allah subhanahu wa ta'ala wayetisa naza khereza amatungo omatungo ago harimo ebihingwa abahinji harimo ebyo kurisa nka ente embuzi enkoko hati wayenda ngo obitunge wahura no yenda matungo wahura no yenda kutunga ebintu ebyo ruhanga wawe akumire ebintu byawe mwetisize konga inagira ukahika nkaba nkaitwaze 2000 nke 2014 ino bwente zaho hona nitaka bakatandika ari padisa atachine hatakiri henti umuka wacha tegereza 2014 15 nagana muzenti noma ya muzenti banzo gende makka uze kushaba mukama because ogulo mushiru koza karwane chaka kariyo mubabarwanireho abazirwanireho akabari mwabatandikira pioneer bayiga wabatandikire abatandikire benyine nze Said Karuza namanyikwa president namanyi no mumba atandikire we nabirakwati wachetegeza aho kitwaho mpo nubo bantu ba president abari konka ngo akiri ito tukaza kura twashanga ente zijwire konka yare mwakora hijja yaba agent wa psikora yaba ubwatashomire tarashomire yaba akabaho cyamani wa ruhama yona ari kugicikiro parliament yabaho ha waje konka yare mwakora ki
kukora hijja kakashika ebintu byona byagenda byona byaho hanga akumwenda mukwetiisa akore Allah ya nija namugira rimwe mu Ramadhani namugira nti muzeyi aha sente zoyine nyenganga kumwereka nti aha sente zihuyiro ngamugira nti aha sente zoyine na government NRM imwaresire hona mazima wari mwakora hijja waza kufurwa umunsi wo mu mpaka utagire kwetisiza mukama wacetegereza yajya ati konka kankore hijja asha babashira biniki tibuye ngo nibo tibine sente bazi inka kimutekamo mu kisibo abandi hijja ne bagigororo mwaka gona wenka kimutekamo mu biriko mebe biri kushemba yakora hijja ko yagire Makka ubwe izobe ntayine bweri izobe tokini batemo weye mutoka nijuriraho omwani buri kimwe cyona cyagenda nkigaruka buri kimwe cyona cyagenda nkigaruka mpora nibigaruka mpora ngo abantu abingi tubakumanya amakuru agari mu kwetisa ko kubagambira no ni ko kuba no rebe ntocho zine ko kuba no rebe nduko jini ko kureba buri kimwe nikitaso inako teka ngo namani gawe ari bahati wana umugambi bintu byo kwetisa nk'uri kushisho bwira kujya basheka ato mwe musheka kakozire cyakagambira ikindi cyecu wacetegeze kushisho narebera kimwe ngo kushaba mukama ruhanga no kushisho bwiri buriya kajya twumva kuba ni muza kusare mirundi 5 buri izuba timu kushisho bwiri buri kanya muri umizi nk'ibiceri timu kushisho bwiri takumanya ngo kuza kwetisa kandi nico kikureta umugisha omuryebe byo kuba nokora omuntu ateka ngo ngo nanatesize ebinyine nibimara oba binte binyine nori bireba nk'ibitakwasa kuhawo konga mazima ndigagira ngo ruhango kubimaraho nakadacika nakanya nyabwanya byona byahwiro so nitukwehanageza ngo obase kwetisa yes wagamba wayaj'al lahum jannat wayaj'al lahum anhar aywa Allah nazabahereze inshuro ekingwe nagambira omushijo go yaheza kurugayo Makka abandi nibabanza ba leta za tap owa yaheza kuruga Makka akaba natimba nomanya kwa notimba omoya go kuteka mu toilet ekiboroni omumbyaro nchimanyi hazari ya rusozi akikanga niwatenshuro zamizi amizi gatandika kwize amizi nigarwo mu nshuro gajegenukire hati wo mudumo ninga tapu ninga nayikondo akagitunga mu kibuga wajaj'al lahum anhar wano gambira abantu ngo Allah nakuhereza amizi abantu bakukira bwingi nibakirebera hari wallahi bindi gamba biriho wazo mu kanoja ngo amizi bishini mugatahanganye ahiva twino mugera twine bidiba by'inyanja twine bidiba byaki konka amizi ruhanga kagamuhereza mu kibuga kikwendeza kuza kandi kuronda omugashi bacagure bidomora cyaje kigumira kutunga kidomora utahariya ati akakore ebidomore okukishara bakitame mugoyi bakateka higure hati nibakitambikayo kitahamizi kizana mizi kije kitemba bashuka umusafuriya baza kuteka ngo wayaj'al lahum anhara wano gandira abantu mushorungu ninga ngo abantu ngo mwakora tauba abakira bwingi bakirebera hari nibabireba nkebiri hari wanarahu kariba innahum yarawnahu ba'ida wanarahu kariba nibareba nkebiri hari konka Allah nareba ngo biri hihi abo kuba buri kimwe Allah subhanahu wa ta'ala nakibasha wallahi iwe muntu wena ari hatayari western munatureba nitwenda kugambira ngo waye kwatari mukama ruhanga ukabasa mushaba ukabasa kumwetisiza eshobi zawe ebicumure byokozire ukabasa kushaba mukama ruhanga nakuretera amizi iwe wo mutawuni Allah nazakuretera tap waje tegereza naza kukura kukiza naza kwangukizaho naza korobeza okutunga mizi wache tegereza
ushango lya harayini ya mizi iwe gata kuchira kubura abantu niwe bari tap kunkara rayini zibar ho changa gatura ni gabura iwe Allah na kwereza rayini no ikanga yaho gata kubura wawe tari wo mtawuni Allah naza kuretera bayahaya bakutimbere nayikono bageze chikwe chibina cyabayahaya cyamenya kitara connecting n'abataki bakutimbere nayikono aha kaniziya yanyu ninga kanisa yanyu ninga muziditi ningo mu ahishomero rimuri oshanga bana ngote bakoza kugumana bagomba diba nibaza kugomba mu furege kuriye ni baronda mizi wacyatagereza ninga Allah naza kwanguhiza naza korobezaho oyekange ngo yabahereza miza genshuro marungi agagemidumo wacyatagereza agakwisha gari mu minuzi gare miza kumushishwa ayine karuza saidi agayi no muka gari mu mino nigaruka hansi y'inzuzi nicenda shekhe tuje tuzayori mu inshallah wabaye hari cyo kwega cyangwa ahiguru no rusozi amizi nigaruka yiguru mu rusozi kunga nigare to hansi mwitaka gajeje nucire gabonire gari mu mino zone z'umuntu ubwo bukuru bwo kutina Allah subhanahu wa ta'ala no kushaba Allah subhanahu wa ta'ala kusasa shay at-tauba tutil qalbu ta'ib okwetiisa omigase yindi okwetiisa ni kweza omutima gw'omuntu akuba yetiisize ekyo nitukitunga ahadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alagira inna abdi idha akhta mazima omuntu weena yakora enshobi hati'atan naktat fi qalbihi nuktat sauda Allah nateeka aha mutima gwe akatonyo kakwiragura natonyeza kakwiragura fa in huwa naza'a wastaghfara wataba saqalat qalbahu kwa kwetisa akagaruko wa Allah subhanahu wa ta'ala kali yakatonyo akiyaho wa in ada zida fiha kunka yagaruka akagumana akora Allah subhanahu wa ta'ala agumana yongera wakandi حتى تعلو عن قلبه وهو الرن الذي ذكره الله تعالى في القرآن نكو نشو الله سبحانه وتعالى تشاكو غامبو mu Qur'ani kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun abantu Allah subhanahu wa ta'ala kabateke mvumbo ha mutima abwe mirimo yabe yibakora hati omutima gwona gukweza kwirugara ebe mvumbo utandika kuba utachitina kukora nshobi